Tanggung buntu keding, hampir kat bangga, sistem keding, keru hampir kat. Nimut bangga tangkai, ini bangga petusai ni. Kata rusala, rano fakto, lah tanam kluk, sekeding. Rama memang tu, tu tanya khususnya. Ragu pun, pakai jus nuhek aja ni. Kololat, kau kololat. Oi. Oh, kongri, alah. Oh, kongri tu. Siapa nak kongri? Tapi berarti dia sedap kan? Dia yang di. Kalau nak berpak jernap. Kapan kan mau bingi piba kabalang ko ong aku kumno piden pendap no ketemu tok pendap. Tuan mon, ngalai biang ben. Bajernap, kaping ano dapat bednya ya kepuar. Kebetul cukup. Tu kata, ulah pungu mantai. Ini di suara kasih mau kongri. Tunjuk pi kalau lat macam di biang aku kesini naman tang mudlay biang itu kuwe kini. Oh, tasing jom puas tu tinggi. Tu kata kau naik bajernap. Kublai. Naik nama. Ada. Apa aku menangi yelek no jelu. Okey, apa? Apa aku tak ni penben no katari, ni saya turun haka balang. Tapi yang ni, tu. Syekong tu buat jernap. Tu hing. Jernap loy. Akan kapur kalau biang ini ya sedang no ban pendap ya kan ka jing itu pun scam jong ikong lalot bat ubat jernap kong lalot subhayan katkum kerkom kadustur dari ti jong kebalang dan kato katne kijing keli nak kebenta jong ti kong lalot atau pinit pin sumar bertikulan bah sinong ke tengah si junom jong ubat jernap dan bapun bor manu-manu ne dakamun subha sisim ya ubat jernap kum tengah jong ti Dah kamu lah jom. Hei ubat jernap yang sepi dengan keli api kena gawai ke keli ubat jernap atau pi ijhok ya kalalot kum ke tengah ba ijong ti Lah tak kait. Ngait, lah tak kam it, ngam it ya. ubat jernap atau don mano bapun gor ya pi ne dakamun subha pilak pular bat pilak pen scam ya kena kasih ban ya tok pen scam bat ke kong lalot Bor tu kongsi.
Stop. Subha yang kong lalu tu. Kenika kot dia tok pen scam. Yung pi subha ya simlang berorngut. Ya batlang itu kot tu. Dia haswa ba nia pen kot dia kenika jingi tok pen scam yung pi. Tong ini dua. Play. Ai ba kenika jing pen scam hang ne hakat ndau. Tanong lu ka jing pen scam pa penen. Amen.